Ebusiafo akwaba zeba amamre do amamra Adom TV do baby biara dwumeza kese rekodo Ghana hade za wazi ya amanyosam amambre sem biara no ono na ye hwe na ye zechi na ende anepe nyame ahe na Adom ye bebe mu wo NKROFUL na se eti NKROFUL wo wasoma nyimde na ye ka Kwame Nkrumah nukrum Kwame Nkrumah so ze oye obi a oye nyipatitu papa osagefo the great ono ozono nkwato honom zama oman Ghana honom a wozo wono moja enyi brei eji oman Ghana ezisi honom no Kwame Nkrumah eka ho na ono so na ozimu akoten papa nti no oye MP a owo Elembele district ahade another Elembele constituency ahade no wa face no bo Emmanuel Kofi boa wa face ne bode there Odru Nkrumah the birthday biara obey celebration sonko exam no nti no 1 week and na wode si hono ma was bebezi the mujuma no na mama nke odenye makote na mo wa hade menyimunua Lord Teria na wa hade na zo tinye there ehwemechira ebehu there wacho osagefo Dr. Kwame Nkrumah mausoleum nti no originally no in 1972 no aha and we know was there nimuno ebebe share me you say imuni nye hade biom was the imuno ko nkra now so no baby amigine a very emotional place a lot of history actually osagefo na hyase a hade na okodo wo chere nsubi da hade ya history bi wo ho damara na baby a wo no bebe na ebusuafo tena na bibia no hade na yebenya no ntino and very interesting pa wo amamre do Lord Bray na mama wa kwaba na wona mama kwaba I know them mama kwaba sound the introduction it's no Lord your Western region correspondent zamba he no ikrom hade is ahanya no yira kono kwa na de hade na ozina agwor wo ntino in the Kwame Nkrumah fest no wo chuma Kwame Nkrumah ne favorite color ya pink nti ehu de shesha pink na se chwe nyina ranyen Lord Kabibi kakra chere hen one day jumeza oba bokodo wa de na Kwame Nkrumah baby ejine no boma oso mo Kwame Nkrumah na abrabo dem na ye na ye nim no afibiara oye the member of parliament or Elembele Emmanuel Kofi a odesini no de dey obabo mode na Kwame Nkrumah ejuma pa obeye megano wahwe na wahye ne nyam tembia oka na asame de oye the second Kwame Nkrumah we nyakopa we na ma enzmafo sente oka dem de osin owa bochi no Kwame Nkrumah so ne de ombrefie na ombeboa nti onfa Kwame Nkrumah no nsem ondago kwanti dwumedi de wa akodo more than 10 years every year be oye na fidi de obeye sonko kra ehwe hyehyɛ na da oda toto apoma ehwe renovation works wa hwe no wotuma ya museum ho na oye ni kankasa nti no afide Nkrumah first no a wato de Jenny to nkrofo no obeye ni kapa. Okay, into know what it say, what be can't it say, what be sure Jenny to the west and a Jenny to NKROFUL and yabano yaba yaboshe Kwame Nkrumah nation to know Lord Mayor Romu na wo to know say Esha Kwame Nkrumah mausoleum no and ye Romu no say Idru Hadeya watch your Sajefo Dr. Kwame Nkrumah mausoleum NKROFUL renovated and commissioned by Honorable Emmanuel Kofi Amabua Ononoye MP wo Elembele ahade to know Friday 19th September 2025 ina washema renovations na just that waye o hade nyina no waye ye room na yakom yakoshe oye beautiful edifice osi hade Idru hade nsu no zika no welcome I felt papa last week Saturday
many opportunity me ba abrana warrior renovation works no ehwe awon na wey adwuma no wa agbo adwuma nkansa because last week Saturday na no ogudu wo hye ha ehwe dem yeme na last week Saturday na no ogudu enti just be 3 4 5 days na wotum na wa ye dem adwuma na che wotum na wa agbo adwuma nkansa o da yetum na yebo MP na ne dom hona abado. Okay. Into no Hasamaranya na ye Romono na Kwame Nkrumah no owo Ghana. Into no there's no way able Roma ye who the Ghana flag no what we see to know who flag no na no as no wife papa red, gold and green we sin fe is the atu honom na yes and you who walls no who na zinu painting na owo ho we paint Kwame Nkrumah ato do damara na wa chocho nye maybe in as wodo mom pede ye bo hwe de nya lord into no ya you know your Kwame Nkrumah famous quotes papa I say the independence I say if the independent African states cannot come together peacefully into a union, then armed force must be used to achieve our socialist revolutionary objectives. It must be directed against those states and elites which still resist the progress of the African revolution. Lord, there will be Actually, right is our here now. Nkrumah famous quote another statement that we making. Ina awana wotuna renovate and washana wotuna wachocho wadabo ebano dem obeya additional so the tourists wobeba no obe flex in their mind wo hu in summer oye Kwame Nkrumah okay. Inti no Kwame Nkrumah ze onya nyimpa biara keke obi a otum obo hen ma yeje fa huzi na oyo obi a na dwum de hoye papa oka nsam bebre a menye worka say yehwe ba ho a owa hade ni nyinara na wa chocho is the egu hade for centuries Europeans dominated the African continent into no na ehwa the munsebi nyina no oye nsam okeke during time ano orboa akon amagana agye no fa hunzi into no most of them they who there or the Europeans now we busy here no do no ho komo na azem bro ba ya yanka so to mentally ya free na ye tum na ye Europeans na akon na ya gye ho fa hunzi na Kwame Nkrumah osom here mbo papa dem papa ehwa Kwame Nkrumah wotum na wayi African man of the millennium na so ye Kwame Nkrumah no onsombo ma Ghana nkwete onsombo ma West Africa but onsombo ma ewiade hina so the African hina akwa part of Europe mpo we colonizing and na nkofo na waje Kwame Nkrumah di nkofo na so na we believe in the ideologies and the Kwame Nkrumah nye member oye nti onsombo ma Ghana nkwete ba osombo ma ewiade hina no ho asamaranya nti no the nkra symbols na ze oye krom hade oya chances will be in aza ni nyinara owo asechre akonfona na aze ni nyinara no na wadrodro ni nyinara kama we paint no wo no ho na Kwame Nkrumah aze ye fe papa aze ye fe papa nyipo be na majume menka one secret be obi oye artworks na last week na ye ni MP ba no say or identify bueno no the bueno talent or sense make cross be no ye the obefa na wa boen nti ono hwehwe no school am we university nti also edwuma de sene nse de bibia no offer artwork ho ono MP no obehia no ode obe na obeye ode so ne ka anaso obeye for mboa ode abo no nti obi a MP no sponsor no ma otum na okọ university wi no ono ye dem artworks ye we hina. Wow, no, nesa na ejuma so AFL papa za no so botum waye ozabwa o man Ghana na waye yewura mausoleum no mu na mopocho abaze ne kitchen aha na ne family ne mama ne papa na ne nuanam tre a waka no wohwe na waye ho ediben na ehon no ye eden a wo Kwame Nkrumah ehon na woda once we won't be bia. Okay, na chere Lord Richioma baby a yegine ye Kwame Nkrumah ne fie akwentin ehwe Kwame Nkrumah no nkrofo bebe ka Kwame Nkrumah fi nkrofo na hefa no ote wo nkrofo baby a yegine nyina no na ha na Kwame Nkrumah ote na ne jazinyi ne jadin papa penti ekwani wo mpo wa atwa bon ne ma me wo fa ne nyane ba nti wa atwa bon nyane best kitchen na chere ha na no ye ne jada otum na wo ye wedman yenim se betum egwe ni afofo nyemo. Wow onya asam kwakwaba enka no jaze papa ehwe oye porta osisi hade chere yi ni Kwame Nkrumah na ma me ni nyama o yusi oye wow
oya kama papa oya kama papa buchia do is bosu inya nti no edi buchia do what we do on count no was about nti no ehwe note kra was afa edan no ho na bibia dem roba ya obotum na we keep edan no achere na oya kama papa na ye tuado a na ye bohu baby a hade na wozin kan obesi Kwame Nkrumah ti ehwe iya Kwame Nkrumah nanda a wo boy man oninyi Dr. Kwame Nkrumah 1909 to 1972 so that will fa imunu ifri hade is a concrete is a Rebecca maso medas papa lord will be a pedeka chatwana oh number can de ehwe event mo soro kona obe ni janka sanka dem Adom TV amemede ye ha de ye besom Ghana fu ina nti bibia obokodo wo oye nkrofo elemre bia no sentuma ba out so TV na hwa Adom TV na ye bebro live wo Adom TV na Adom FM na yen social media handles na inse no ho asamara nyi no menko baby atna say na yemfa journey to nkrofo no mfambro wo fie se butu baba ka ye ho ha de ye nyu abaji papa won bra na won be experience from papa or bo wo nkrofo ha de tell me can is in your fancy no mani munia lord na papa baka ye no Honorable John Kwao Nketia, chairman of the local planning committee. but then I say papa inse no yaruko menko baby atna say ate Adom TV amambre nyi ya so de sisia Afro be amla. maso medas papa lord will be a pedeka chatwana oh number can de ehwe event mo soro kona obe ni janka sanka dem Adom TV amemede ye ha de ye besom Ghana fu ina nti bibia obokodo wo oye nkrofo elemre bia no sentuma ba out so TV na hwa Adom TV na ye bebro live wo Adom TV na Adom FM na yen social media handles na inse no ho asamara nyi no menko baby atna say na yemfa journey to nkrofo no mfambro wo fie se butu baba ka ye ho ha de ye nyu abaji papa won bra na won be experience from papa or bo wo nkrofo ha de tell me can is in your fancy no mani munia lord na papa baka ye no Honorable John Kwao Nketia, chairman of the local planning committee. but then I say papa inse no yaruko menko baby atna say ate Adom TV amambre nyi ya so de sisia